Eu sou a Globo 2005. Eu sou o SBT. E juntos vamos pegar no gato. kkkkkkkk. Pessoal, Globo 2005 e SBT estão pegando no gato. Boa tarde, gente. Deixa eu ver. O que? Vocês estão pegando no gato? Oh, Globo 2005, como você se atreve a pegar no gato? É isso, você está super hiper mega de castigo. Castigo, 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 castigo por 570 anos. Vai pro seu quarto agora. Boa! E você SBT, como você Sergipe atreve a pegar no gato com Globo 2005? É isso, vai pra sua casa agora. Boa! Quando o SBT chegou em casa. SBT, como você se atreve a pegar no gato? Em sua cama e a polícia te prende na hora. Você está super mega. Castigo, 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 por 29, 39, 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
Wara.